Bantwana benkosi angixolise kakhulu xolise nakubaba umvangeli akungcono nakubaba umvangeli balisho umsebenzi ngoNkulunkulu akubona umthetho walelibandla fika inkonzo siphakathi onamandla novumelekile wena lo unyazi lezulu kuphela. Amen. Kodwa imoto ebizomsiza isondeze lapha ekhaya yangahlushwa imilenze yami yakhathala yabona ukugula sekwaba kuningi egazini ngilindile lo mfana kanti mase ngifonela unenkinga bezojika lapha ezansi kwasela sekhubukela lapha ekhaya ufica kudutshulwe umuntu emotini amshaya ngenhlambo washonela phakathi sekugcina amaphoyisa akasadlulile emgwaqweni wamala isikhathi eside ubheda uba amaphoyisa akadedele bakwazi ukudlula iloko ngenza ngifike inkonzo siphakathi manazalithani ngithethelele bangcwele abahle benkosi ngiyazibongela nami ebandeni lonke lasebuhleli bamaNazaretha ngaphansi kwenkosi enkulu inyazi uba ngihlanganyele nabantu abangcwele namhla ngibe seduze kwabo mina ngingcwele ishundane inkosi yethi ngcwele lelo lizwi-ke alilona izwi lincane ngoba seshikhulunywa uJehova. Amen. Angazi ngisiye umuntu onomhlanhla uba khona zonke insuku kodwa ngenhlanhla-ke ubaba esinayo la ebuhleni uyayazi kakhulu inkinga nami ubaba uNgcobo uma ngangibona nje suke yena azi ukuthi ngithwele iphala ezona ngabazali bami konke ngayo ingoma yasephaleni ithi ngehlela isisindo sezona zami nezabazali bami bashiya kimi nami ngicabanga kanjalo ukuthi mhlambe nami ngomunye uthole leso sisindo sezona nezabazali bami abashiya kimi angikwazi ukuhlala eNazaretha abanye uzawethu funa kuya lapha ethanda ukuya khona uyaya afika sonke kungabikhona lutho licala mina sekukaningi ngithi ngisethempeleni kanje njengathi ngisethempeleni eBethlehem lapha enkonjeni lapha enkonjeni ngisafundwa ngethandazo kwangena ucingo kimi mama lithi lo wayekhona lapho khona umkhokheli mangithi mina kumangithi umama ngoba nami ngizala intombi yabangithi luthi ucingo ngiyabheka hawu umdlula ngifanele inkonzo iphakathi wenze njani ngasembe ngiphume sonkweni uma ngiphuma kuthiwa wenzani la uphi nathi mina ngibabela ophila ngani ngolimpilo kimi kanti ukukhohlisa wena ukuthi ngivunyelwe ukuba ngize la mangicelele ngosemthethweni angisho ngonganganyeyile ngacala ngosemthethweni ngathi ngibikele inkosi ukuthi ngizobe ngiseveranele kade bangicela kwakuzomukela uShumayeli wakhona ngangaba khona kwaze kwaphela amasonto amaningi benobeqeda ukufile phela mfundisi ngabona usizo bakuthi laba bantu angidenge ngiphathe isonto endodwa njengaleli ngingalo la ngoba ngiyala namhlanje la bengiseJudiya mina ngisathe ukuhlala nje nginako angibuzo ukuthi uzokwazi ukufika ingawo ngithi abanye abantu ngiyathi mhlambe ngithwele izono zabazali bami mhlambe ngikhokha inkomo yabazali bami abazali bami nabahlupheka eNazaretha ingcwele
abamthulanga umntwana kalula abafikanga nje kushembe wathi inkosi ibusise ngomthola umntwana wabatshela amazwi alihlungu wathi umntwana anayo ngithi khona abantwana bena bafa kodwa kwethu mina abathathu bahambe emhlabeni angibazi bangishiya ngeminyaka 8 kambili bathi mebefika kushembe wathi ingane zethu sezafayo angisenayo umntwana angingeni yodwa kulowo ndaba ngiyayicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona inkomo abangayikhokhanga okwakufanele bayikhokhe ngoba shembe wabashela amazwi ayikhulu kakhulu wathi lindani la ikuphakama uma uNkulunkulu ethanda uyanipha umntwana bengathandi ngekanyipha kusiyona indaba yami leyo indaba yenu manje ngithi mangibona ngihamba kangaka ukuthi shembe akukho yini engikhokhisa kona ngoba njengoba ngekani namhlanje ngiyafisa ukusho ukuthi manje ngangibona manazathi asehleli ungaphathi kabi ukuba umngcwabo usikazi kakhulu watshena kakhulu ngalokho manje ngangibona lapha phakathi kwenu ungangiphathi kabuhlungu ngiyanithanda kakhulu nabantu abaningi ngoba ushembe ungibeke eduze kwenu ngiyayibanga ngibona ngibona igugu nami abantu ushembe angisondeze kubo wangishisizwe lakithi ngingibangela nje bengisejubiya ngesabatheni lo inale sabatha lodwa esathi ezangu ngisempumalanga ngaleli landela isathi ezangu ngizobe ngisophongolo ngaleli isathi landela lolo ngizobe inyokeni angisazi ngitshelwa ngokuya kodwa lamasabathi amathathu alikho ngizobe ngikwazi ukusathala ngiphandle khona namhlamina ngithendile
ngiyalisaba le vesi ephili ngoba ikhonto elishoyo kodwa ngiyazi ukuthi itholwa kanjani ukuphiwa uthando lomntwana. Uthando lomntwana into ejulile kakhulu. Umntwana uyaphumile emshaya noma umshaya ngoswazi noma umshangana ebesondela kuwe ethi ma ungenzani, ma kwenze njani, embambe eza kuye. Manje ukuthiwa mangiphiwe nami Nkosi uthando lomntwana, uthando lokuthanda ushembe manazari. Iyangithusa leli vesi ngoba lolu thando lomntwana uthi ushembe lona likwenza ukufelela kusandleni sakhe. Ngaphandle kwalo awufeli esandleni sakhe. Manje angilazi ukuthi lizuzwa abantu abanjani, lizuzwa abantu asuke benzeni, lizuzwa abantu abakholwa kanjani ukuze bathole lolu thando lomntwana. Othi uJesu bafundi bakhe ngilana
mabebuza ukuthi muphi omkhulu embusweni wezulu, uthatha ingane uyibeka phambi kwakhe engangale ingane igono mama encane, uthi manje ngaphenduka nifane nalo mntwana ngeke lubone umuso wezulu. Lokho kwenza ukuthi kube kukhulu ukucabanga ezulwini. Mkhona manazana wenza ukuthi kwezulwini kube indawo ende kakhulu. Ithi Inkosi yesibili ngelinye ilanga ethi ngiyabona abantu uma ngiyabona abantu angiqale phansi uma emngcwabeni walo muntu bemkhulu, umngcwabo wakho omkhulu abantu baba baningi, baba nodumo umngcwabo wakhe, bese nebhokisi lakhe libe lihle kakhulu, kube lamabhokisi abizayo athengwa abantu abanemali eningi. Uthi bese kubhala lapha ngaphezulu kwalo ukuthi babusisiwe abafayo bafele enkosini, imisebenzi yabo iyobalandela. Uthi bazothi basebehamba abantu begoduka bathi impela sibanibani ungene ezulwini, bathi impela sibanibani ezulwini. Qinile yathi bengazi ezulwini akhona ekhaya konyoko, akufani nasekhaya kwamalume wakho, ayisho njalo yathi akhona ekhaya konyoko. Yathi ezulwini yaphela ikhulu leminyaka umuntu engafikile khona. Yathi umuntu ongena ezulwini ngosuku othanda ukushaya kuphela. Khona ingoma la 179 ingesi yakhona lokugcina liyakhuluma bese iphinde iphenduke ithi lowo muzi
sono sile ngingakezami zona ngibangoqile ngoba nana ngizazi methi lo muzo uyakuwangena sona khona kodwa ikhona impendulo ushembe futhi ayibhalayo athi ngingumhambi awuye emhlabeni sengathunyaza malusibheka ningathi nabo abantwana bami nabo abantwana bami engizoya nabo ezulwini engizongena nabo njengenjabulo ithi zawungena ngenjabulo ngokuthanda inkosi yami uthi lapho esiyakho ngeni nasona esinye khona ngela abangcwele bodwa kwencwadi bengicabanga ukuyifunda la sengibona izulu ngizosheshe ngihlale phansi liba ngifuna ukuthi abantu baNkulunkulu banethe uma benetha ngiyoba necala angithandi nje banethe incwadi kaLuka 10 verse 23 ngizayifunda mina ngoba ijahe ukwenza ithi waguquka wathi bafundi bakhe kodwa abusisiwe amehlo yenu azibonayo izinto enizibonayo ngithi kini abaprofethi nabakhosi amaningi abethanda ukubona lezi zinto azibonanga nobethanda ukuzwa lezi zinto akazizwanga amen ngizosheshe ngibele emva angithanda abantu baNkulunkulu bafuna esontweni sibe manzi mana zithi ngibele silandela unyazi amen imisebenzi leyenzayo bangakhuluma ngayo ngeke ngakhuluma ngokuhamba ngonyaka odlule mina ubaba eseJudiya umhlana wenza kuqala ubaba nje wathi kuvela iCovid wawuseJudiya wathi mevale eJudiya ngatshelwa mina ukuthi umfundisi ngesabatha njalo siyahamba siye eMpumalanga ngathi ngiseMpumalanga ngatshelwa futhi ngesabatha ezayo siyahamba mfundisi siya ekuthuthukeni ngathi ngisekuthuthukeni wathi ngatshelwa futhi ngesabatha ezayo futhi siyahamba siyakwakhangela ngathi ngawusakhangela ngatshelwa uma ngiphuma nje sonke kodwa ngesabatha ezayo siyithokozana ngiyabona ukuthi mangithi ngayehlela isisindo senzono zami ezabazali bami ngisho into eyiqiniso ngoba ngihamba nokubuhlungu emzimbeni noma umzimba ungavumi noma nginamali ngiyahamba kushiya ngiyalenzisa ngihambe ngendlela alenza ngayo ngiyabonga amanazareti kubaphakathi kwenu ngibonga uNkulunkulu omhlo unyazi onigcinileyo lapho ehleli sengathi angigcina njalo liphilile amanazareti aniphe izinto engenazo enizifunayo aniphe konke enicabangane enikudingayo sise emzini wasethandweni ngikhuluma le ndaba yokugcina bese ngihlala phansi lenza izulu uthandweni ngathi ngisenzeleni lalini besimangaliso kusekwampunyolo othandweni mangifika lapha kwaMpunyoni alini izulu lidumhlola indawo kaMpunyoni lapha ke uthandweni iqondile kakhulu
imvula ayimuki bese ihlala nje ibe ziziba khona. Akuyewanga esontweni nasekuseni othandeni. Ngangiqala ukubona unyazi ngangiqala ukubona unyazi ngayo esontweni balini izulu. Kodwa kusontwe emadokodweni kwangani imvula kwakuyimvula esimangaliso. Uthe maphuma inkonzo sekuseni wayesiyanga thuma esewethuma umkhwanazi indodana kaJiba uShumayeli. Wathi ayami yokubiza angifica ukuthi ngicela esihamba nami. Khuluma leyo ndaba nje wodwa bese ngihleli phansi lokho ngithi ushembe unyazi uNkulunkulu baNazaretha. Uma ngisaguqile lapha kufika abefundisi bakwaMpunyoni bazothi baba sibona imvula ingafuni ukusa, sibona sengathi inkosi izosiphinda kwasekuseni kuthiwa inkonzo aye emadokodweni. Shembo ingcwele inyazi lezulu uNkulunkulu wena sikhalelwa abantu balelizwe bathi baba mongena kungena ethempelini bazokufa. WeManazaretha uma abantu bengabonanga ushembe baafa banazaretha noma bengafanga ngenyama kodwa inhliziyo zabo ziyafa. Ikhona amaNazaretha. Bathi abafundisi bakwaMpunyoni uma ungangenanga ethempelini wakhuluma ufike kuleli lizwe abantu balelizwe baba bazoba ngabafileyo. Uthi baba ngikona nkuqile na ngisenzele ukuzozo lokhu baba angibizela bona. Uthi baba mfundisi ngoba sengikhuluma khona komlungwana nabanye abafundisi omthetho ngoba nibadala nje abanye zoba isandla lethempelini njobeka izulu lina kangaka bazokhula abantu bathi abantu uNkulunkulu izobodwa enza njani. Besho uNkulunkulu lasho ngawo ujabusiwa emehlweni abonile lokho enikubonayo. Amen. Baba prophet abakhulu namakhosi amaningi akubonanga akuzwanga lokho. Bathi baba hayi wena uzobona uNkulunkulu kodwa abantu bazofa uma ungasi ungangena esontweni. Indaba enkulu wathi ubheka le wathi abaziba ushembe bese izwile weba omkhulu sehlulwe madoda kwakusho abantu isigodini sosithi bese izwile weba omkhulu bese izwilwa weba
abantu ababehlabela kanje basekuzama ukhona abafana nami beyazi mina abazali bami kwakuthi ngoJune kungakapheli bese behamba beyohlala ephambili woqala sebehleli ephambili ubaba sophinda ambona umama ngikhuluma ngenkolo engingayibona izolo ubaba ungizala sophinda ambona ubaba uzoyiphekela ngesitofu sakhe ekampa uma sophinda ambona ubaba koze kuba umhlangano uma laba bantu abazalayo bahlabelela abantu besizwe sehloko kwenza yoba njani thina maNazaretha ake usibheke nami ngiyazibuka muri yoba kumhlola kangaka ukuhamba kwakho unyazi lwezulu konke okusho kuyangihlula yoba njani yini yofika kanjani bathi ukuthi izinkulungwane ngegidi zimi lapha zehlwa izwi lakho zasingekho inkulungwane ngesikhathi sikababa omkhulu nikhona maNazaretha seniphazamiswe ingubo nalithi zayingekho inkulungwane ngegidi ngesikhathi inkulungwane ngegidi sonyazini maNazaretha amen mhlawumbe ubaba omkhulu wesho lesi sikhathi sikusola thina azikho mina ngisho ubaba wesibili bengikhona angibonanga inkulungwane ngegidi kodwa ngiyibona namhlanje enkosini unyazi wezulu inkulungwane ngegidi lapha ebuhleni amen uthwe nasho ukuthi inkulungwane ngegidi zilapho webaba omkhulu zehlwe izwi lakho zasingaphi inkulungwane webaba omkhulu ngegidi zasingaphi maNazaretha uthwana shonje thina maNazaretha angicwele thina ebuhleni ngiyabona uJulayi nosimangaliso ebuhleni ngiyabona uJulayi lapha abantu ungazi ukuthi intobone yabantu lapha kodwa zona inkulungwane ngegidi lezi umethu shembe zimi lapha zehlwe izwi lakho thabisela izwi lakho baba omkhulu wekhuluma nobani ngaleso sikhathi basebecela befundisi lapha uthandwe baba cela uNkulunkulu asikhumbule yesibhekane yabheka yasithi ngezwe yakhuluma ulimi ngoshebe bakhumthe ungayizwa ngesikhathi wathi ngithatha ukukhuluma noshebe nizwa bakhona kusho ushebe ukuthi ngisazokhuluma noshebe kusho uthandeni kaMpunywa yeza bangizwe uthi ngisazokhuluma noshebe kusho ukuthi lazo izulu lomhlaba uthi ngisazokhuluma noshebe ngayibona ali kusho njalo izulu shaya imbindi thina wazi wathi nomdluli sizeni namazi nina sondelani la brand sangena brand hoba khona ngathi kufika befundisi bathi behamba befundisi maNazaretha lento engikhuluma isiminya niyangizwa maNazaretha angenzwa mhlawumbe ukuthanda isonto lamaNazaretha bathi sithanda kakhulu isonto cha sithanda imisebenzi yakhona amen bathi behamba befundisi ababekade bezocela besicela ekade sisazokhuluma noshembe wabathi sisenkonzo enjani wathi la isangweni le engena la ngaphakathi unoshembe abayisihlanu wathi mawufika khona ufica ushembe abayisihlanu wayesho inkonzo enjani lescott wathi mawufika khona ufica ushembe abayisihlanu ngelanga ngifiqelo ithi bayashintshana labo she mungazi unake lokho wena nenkinga ufika ubaba nomusa awuhambi ubaba thathi nomusa bakwethu sekathi libalele uyasithela uyabuya ubaba sesilwanezana asangeneki nje awusazi ukuthi uqala kanjani ukukhuluma mina ngithanda ukubika nje ngifuna ukubika ngizwe indoda ithi yabika ibuzo imibuzo eyinkulungwane ngeke na hawu shembe awu ngane indoda ibike enambithi yethu ngixoxela ngithanda ukukhuluma nendaba obe wena yami nomuntu ithi le ndoda enambithi ngangizovalelisa mina sengibuya ngesonto emnambithi kade ngekho njalo futhi babe ngithumele amathebele laba uyothula abafundisi basemnambithi umfundisi umjiyakho kulisabata ngabe ngabela futhi emnambithi ngiyothula umfundisi umbhele emzomusha ngishuka enhlalo maNazaretha manje ngabona ngingekho ngithokoza nje ngisihliza ngisukisele nani ngoba mina ngifanga sonde eduze kwele ukuze kuphila kwami bekho mhlawumbe ngaba ngikho ukuba ngikho eduze kwele ngithe senginambithi kwafika indoda
yayinempanda le ndoda ekhanda sengasaba amadoda anempanda nami senginenkhala nje ithi baba ngiyanikela ithi baba unikelelani ngikwenza wena nami sengizoqeda sengizoyeka ngizobanetha kancane esengiyaphuma awukade ngangicela phela ngibone nje mbe nami amen phela bangithambisele ebuhleni mina mangeze ebuhleni kangihlale kanti wena angikhume nobani ithi indoda ngiyanikela baba ngithola isikhundla uthi baba isikhundla sami uthi lo baba esokuba induna uthi hawu usungitshela ngayo ukuthi isikhundla sokuba induna uthi baba nenhlanhla usukhulela ngayo athi ngibale isikhundla sokuba induna wayesethi hayi abelungu kwathi kanti sitholephi wathi ngisinikwe inkosi kwathi mina hawu sinikwe inkosi siyinduna inkosi wathi wathi uphi lo bekade induna ngisiza wena nami njani imbuzo yokubhekana nayo uphi lo bekade induna hayi baba ukhona pho manje wena wayinduna futhi kanjani uthi yena baba ithe inkosi iyahluleka usho njani inkosi athi iyahluleka wayesethi lalela-ke ubuduna alona isaka kasawuthi eliqubulwazi obekwe ekhanda ayikho into engahlula umuntu ebuduneni likhona amanazarete kuma ngonyazi yena angakhulumi ngeyinkosi wathi uduna buqubulwa njengesaka kasawuthi liye ekhanda pho umuntu angahlula yini lapho yasethi hayi baba uthe inkosi iyahluleka asithi wasengena wena wayesembuza umbuzo wathi ungene nini wathi lo nyaka owesibili asithi owesibili yenza into ngiqala ngingabizwa engangiqala ngingabizwa ngayiqala bizwa inami ithile nangaze ngizwe ngishesweni lakithi qhamuka ezweni ley'nduna mina amaphitheni phethwe inkosi nakhona bengiphethe inkosi yakagwala naye amaqadeni ngiphethe inkosi yesizwe inkosi wasabalethe zikhona iy'nduna amaphitheni zikhona nala usayithi ubaba hawu uthe uyahluleka wathi ukunikela ini ukuduna uthi la baba sengine umnyaka wesibili usembuza umuzo baba engiqala ukuzwa nansoke indaba odake ngikubuze wendoda yini inkosi wathi kunika ukuduna kwabaserholo benikwazi kuyahola ekuduleni mina ngangayazi loo nto ukuthi kuhola imali bangasukumi phansi ekuduleni uthi yini wena uthatha ukuduna kwabaserholwa uma ucabanga lowo muntu obephethe ukuduna zidlala iy'ngane zakhe manje ngayibona impande ijuluka phuma amakhukhuva la ekhanda asakwazi ukuphendula lo muntu hey ngiyaxolisa kwabaney'mpande abakwethu ngayibona impande iphuma amaqhuqhuva hayi ijuluko lo ogingikayo othi omaqhuqhuva amancane uthi cabanga iy'ngane zakhe zidlala njengoba uyena kunika ngoba sekhona wena kunika kanje isikhathi uma induna ihluleka isiza wena la kusho lo nkokuqala uthi nawe uma ufika ufike uyimisele usethi-ke hawu fo wanikela uyamesaba nomuntu uyahamba yini usethi la ngakwena khona nomsisangena ikhanda-ke manje usethi lo muntu baba bathi uyahamba usethi baba ho yini hakho ngiyonikela umsathi uzokulimaza uthi yena baba usethi baba okay
wena uhamba wena ngabona isangena impela le ndoda sengizosho into endike manje ithi le ndoda akunami baba ngiyahamba kodwa baba shembe kodwa hawu nabe hamba kani ezabetha wena wathi hayi baba ngisho mafutha kodwa mafutha yenziwa yimi awu ngabona umuntu asazi thina hayi ngoba isho ngoba hamba kuphela nozere kwakusangena ingqolo baba ngeke nabo ngama kulemibuzo engaka wathi suwayithule mfowethu hayi kulungile hamba inkosi ikusise ngiyabona ukuthi sicela shende sicela sihlole qala ukuthi zingena kahle zilungile yini yabonga abangcwele kwaphathwe inkosi ibosise likuzwile amen ngisaba ukuthi ninganethi ithe wafika lo mfundisi ngade samgcina singamanga wasinethise esontweni inkonzo endini sekube hami awusanetha zasamanzi khona abantu abakhulu ngibona ngisho indlunkulu yesizwe la ngafika isimanzi lapha endlunkulu mhlawumbe ngiboshiwe la esontweni mina manje ngiyaxolisa khona ngisho inkosi phambi kwami ngiyabasaba nabavangeli bakhona bangaseba bemanzi ngaphuma senginecala ngiyabonga abanazetha base bakhona phakathi kwenu ngibonga ngiphunga leni manazetha ngoba lona liwuphila umuntu